ni muviana anda ya mwanda musisi nondo wakwende na usisi kilungu cha wia va Mutongo TV ngwatani ya mukamba tutunana na Mutandithya kuye kiwanzanekana kuye in the field na rotabyendi undu witha ikona biasala wake na kilungu nikicha akeli ni kuetea mutaalamu nikenda tukana na semondo ma biasala nikenda wesethia biasala waku ni waende ya nesa nyini tawa Steven Mwama vani Mutongo TV ngwatani ya mukamba tuate ndini wa metandao tu ya mekumukanili Mutongo TV ke director Mwema tutumete #WeAreNewea ndini wa mutandao wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na indi nina ukethe ndini wa kilungu muthenyani wa umuthi twitha twinanese ilwa competition kana usindani ndini wa biasala wako kalibu watinda natinda neza wana mama tu ni museo na biasala ni siende na kwegala mukomana nandu makambia biasala umaende neza muno nikenda wesethia yu tubeteleta bayanzi yu wesethia yu kila biasala twasisia twithe mandene awende neza muno undu yu mundu ni wesi register sole proprietorship ni wesi undu utona enda partnership ya ndo ile ni wesi undu utona kweka ko umundu nanda tunena nisie yulwa competition nundu walika baya nukwithia kambuni imwe yeso base mota anengezo base mota tumekukwaza nukwithia mundu kutama lu na onge kutama lu kwanza muno obama sako withia kunza no betete pe mota sukuma omekalane lebuke sithia mito amwe sukuma ulonge no sukuma ko yue biasala ino situ tutonda kweka nata na competition okesethia no to kwata kaindo na kutuka tu ingi no so musisi wakwa katutamba nyingi mwe nikenda tusomethanye undu tutona kwikana na usindani wita wa competition na no usindani museo ndo mbya we muthuku no kuta usindani kwikindu kisio sokoni mundu mwana usoya akazoya ukwete kindu kimwe na ndo thia ndeka customer nesa ndo ona customer no sio ila kangulika nyingi machitoni Samuel Mutuku na ningu somethia omundu kenda omano si ndo tonekana na usindani wako na yitu tambeto lika mundu ma usindani pe kindu kimwe kiumela yake tawa monopoly na nikindu kitha ki important thini wa kusisia mundu ma competition kwamba kutuzavia kwa ukupi monopoly ne choneka ndawe say the yitu isisia competition neto mana monopoly kitha kindu kibenata monopoly ni withia kemba ni company kana ni mundu isoko fulani ni wote sa kindu chieweka kana ni wawika undu wika weka service la wimbu yana tono weka atebo fayo ndungi itakula wewa tene yu binda ya tene wewa kwengale moya yeta wa mwende yeta wa mwendando na muthone thei na kitao siwa na yu wethi angali sio tia saumwe no we yu ka thi lobyo ni wete lo licensing tangi izu yeta wa monopoly na monopoly ni yeta wa nolangi matezi meikata nikenda mokolika katika biashara losu na bia ndwangi omata monopoly ni yeta ni ukethia mundu lawe na bina katika sokosu no kuwa tikuwa kula kwa kuwa no kuwa tu biashara ndo tungitutwana tutwenda weta usindani either ona ka biashara kenda utakilokuta ndo na ukathoa kana we ukethia kana kata sindu la isangi mbe wondo tungi ukuta ange makenuka nikenda withia woni we busokoni weka na kindu chu choneka kwa keweka izio ta monopoly kono ndo mwana ngambe kuwa ngima ya ndengu ndo vimo ndo ngwa ngima ya ndengu izio ndo mokoka kwa izini money type ya monopoly izio type ya monopoly na monopoly ni ndhuku ndino wa market monopoly ndhuku muno ndo withia we kwa customer ndo wenda na weta kindu chicha kundu kwenda ndiye na weta company hizo lakini wethia kembo ni company ya supply kindu fulani ni mwezi isuye kiuchuma kwanganya ko kiucho na kembo ita kiuke thuku no mozie kiuko kwake mwino option akembo ita kigubina mwino ndungi no mozie kiuko kwake so mundu yokota muno wina monopoly no tent ya muno kuumisia customer kwa kuongela mathoa kwa kuete sindu lawo mweno kuete ona sindu ingi itetikilitwe sokoni lakini usilikali nilikila muno kati sindu lache wote kati tukasoko kana nzeo endo yu monopoly ni titinzio muno katika market kwa customer lakini kwa kunenzio kwa kunenzio haiko tawe na faida mzeo muno kila mtu no alange maika yo kaibwa utalete ona nezi ni wa January tha enda saitha na matuku around 72 kwa ona January okay that way sawa January ogembwa wewe sawa nduka mana January ona January to extension ya December yue kwa to sisi patu sindana hii tutona ikata patu sindana betu tambeto thimu no usindani ni musio nipe undu utethesi ni musio muno kwa customer and musio mangi moka kwa customer undu mwende na usindana
na wo customers yende na usubika umuntu tupakemba be company ekuta mauta na ngekuta mauta so ndo wethi yawe ti lazima no kwa huya no ni we kwa huya na usu ni wethi ti lazima ndo kwake so no lazima wethi ni we kala nya customer nesa nikenda wethi ni ndi kwake mabindangi no ya kana nga mauta na imbongelo kilibiti ngathi ngio kwake akaonengo mauta na petu mauta tongeto ni ndobe ya wabuke na wambo pya ni sona mauta kwa hiyo zini wa manda katila kani nenda kwake kana itha ise mauta na silingi umwe kana itha mauta na silingi umwe ni advantage kwa customer yonge gono thaithi silingi umwe akeno kuthesia thaithi na ile nikenda kange bahe yangu no kwa mundu mwene biashara competition ni mutethasi competition ni mutethasi nondo no tuma umanana muno na customers yako na wemba na bond nzeo muno na customers yako ula umwe na we kati na mutumeta we think outside the box na wemba we creative ukamana ende you customers yanda kitu fulani kwa hiyo kakindu chako nikikie undu fulani na wiki ona repackaging repackaging ni kwiki akemba mtu uteza wa wiki to thanguni na usa ubisi thangu ikembe na kabanganga ezuni nzema ya katika ka Usindani yote wasubia na Usindani ndio ipenzi ya fulani ila mwana biashara utaona kuimba utaona kukita nacho Usindani ini really wambi otembela bana kwa nambi otembela ba idio on the target to ni customer so tibikia customer ata zia yambe ambako elewa Usindani ni mwao omwezi ndani ya chao wamanjera ambako elewa mwezi ndani ya chao wena munolonge Usindani na yemwe Usindani ambeze kana kana manjera yuwa mamna kana ya Usindana wena katika market soma market ne soma ne cho kila kitu mai Usindani ya chao na withie mundu yongi akwata mali kwanza time bailo muzika numa kwata mali katika soko kwanza time bailo ukengwa nduka fulani uliwe asindu sia kwa na weni wawaite wa ukauta nuze mundu ndena hasara no wate wala isi so wate wala isi withie wena kete ya customer la isi na ndau misiwo ya ndi so ambao mana Usindani ndukambio likakaoni wote tona nabo okay mundu ndo ndo likakaoni ukengwa taji lingi 5 na kukata shilingi 5 na we mwene undu wite nduna tobia faida na banini na at the end of the day ndo nemba uiba rent ndo nemba uiba thukumi ndo nemba uiba maundu maku so biasa ndo na utedia so mana Usindani kindu kite cha ruki kala soko ni kwa ilo mana uyaona mbe unyetsinda ba no kuthiwe na akautio ba so ambao wale wa Usindani mo wale wa Usindani mo sio ka usome Usindani pe kuelewa na pe kusoma na yuko kuelewa hii whether etasindo pesa nini nondo for example Twitter manana kana sukuma nyine tamanana pesa nini nondo numa sia mondani kwa ngate bike bandani na kiono ngeta pesa mbingange tusindana nondo nake enda ako abantu kwa mundu la uye mondani iyo ndo nengungamela kwa kweli nondo yetha when na thesia ningukwata wasio na akende na wasio itesa pe undu neto na ukese then pau nongwe kalabo pe katika kila soko ndi ya ndo ma control ya soko su wewe au ya soko wina chairman wa soko na wina committee ka soko so ni mwenda katika alama ungamia soko su kasi ya soko kinu wote fulani na na ibikie pesa siano na so ndo wa umyo mundani kwako ndokatwa na ngie soko kana na uthi na we ukethia mundu ume mundani manana make soko ma mundani ndiabu ya no waile kuelewa no Usindani wa manana mundu ume te manana mundani na uweke ulate manana kundu kwaza uka muthoya wa muthoya uzi wa muminana na kebe tange soko yote ali ba customer ni wewe pe company ne wai like pe company ne wa ya soba sekiendo nenge ambe yo so bya sindana nayo na yesu isu nane ya tho isu sio ndeka tho isu sio nde isune jaya ya tho isu sio nze we say ona pai makona ne mota lakini ando ala the market maika achona unu itewe sio ndesi amino ne company itewe sio ndesi amino ko no ndio mina na na kitu zenye nditi ndazoko hii nina manana mego ya mundani na wewe yu au biye tete manana zilingi zilingi 10 na kama kwa numeti wa mundani omana so na ne maybe mambu ya ndina ngara mambingi na olatile na ku ne ya manata na ku kimana kana manata yako wi mutho ya onde ino wi mutho ya onde kama eza wote mina na wewe ko wizi no nzie mwe no mino mana Usindani wi misoma wi osoma Usindani wi soma usoma chokela kitu matizindana na mundu ya chao ukama na Usindani ya chao Usindani ya toa
Usindani anondu we mundu ya no kunenga customer samuri watu offer uti no twende na usoma yu no mana mundu ya usindani ya ndo namba ya ari brand yesi kuchake no kama na mundu ya wekala na chana customers yake hata ikuyi kusoma usindani wake ende yiwo okaba ukaimba na kindu kita wa creativeness unuka nwe kalande ni naite customers ya nona sikati kwa mundu ya naite customers ya kwa ndo wachao ende you know wait to customer ma ende wakio kwa ndo ya ni chao customer no tuti kugundia sia to mako kutoka ndo 1 2 3 na pa notice ulikanga muno ndo utana kwekala nya customers ya mala manje we ya customer ne niwe nayo kwa utino usindani ndo tuwo takendo kiwe weka nange na kwa teza mtu yo kando kendo watu bangi pano we wa ni karibu customer ti pano we dawo we ukaige de mundu ayo simuno kakuya sema we ndata nita nita lazima hotel nito kwa lazima hotel lisoma tendo tia mudembozu ila natia to kumima kwa uyani mama kala natia na customer isi hapa ni mama kama changi ta customer chako kodi usini wende na usoma usindani hiyo ni step 3 isito ni kusoma usindani okay akato step 3 ndo wametaji step 3 itawa mana customer chako na wembe awesi customer ila tuka kwako umuntu tupe customer uka umuntu aone na okay okay aka makuka wailo manani yakuka ndo achao embe ado yeba na pia ndo mona hata akio ndo ya wakelevinda weze ndo bingwa ndo papa chete hivi adotiandika nitakana ngoka no ngenda yakwa no kanina nizo kwa umuntu zindu makoma za kwela weno kete koyosha kokweni na wembe ana option ya kuwazindo katika supermarket kana wiro wanduka kasabokala ke musikweni mundu wewe basa kwa kweli wakemba bondo kukuanesa ona wale umakuka izo wako ukama bondo kuwanesa kuma sakuyu wale wale sio kuke kata ukenuka sio ndio na kula wako ya musini wacha customer so mana customers yako na ima na customers yako sendete hata na ima na kuanesa customers yako ona si ate wakindu laisi baya sikasi atu wakwanganya pe mabinda mo we ya customer no waemewa na nengi pe ndo wa mwiso wa mai na ndena pesa akoko wakaokoba ndina zi ndo makoba lanyi lakini hele wa customer uzi mundo zino waemewa mukobedie akakuiba na kuna ngi wakobida ndo mana kuiba ndo makobida mala mama kalinduka ningi zio tabia ndo gumono noni kadha bandikiro pando kukopesha ni kufukuza wateja ni chago kiune ngwitikala nacho 75% omundu tu wa minoko byo katika nduke mwe udama uka ibo nduka ni lengi nondo one wa kwata mbeza tia mode no tu wa one na nduna kwata tia yo cholongi lakini no seo enda pala uko na ko bedi nondo na mwedi nane uya mundu tu tina kwata tia yo lakini omundu ambao ndeya moye gane samuno na yuno na masama sembete munoi kwa tutine ile ingi okwa metuke ile ingi with ya imbe na bond nzio na customers yako bond ni kwa maana customers yako so si no mona point ile na watakulu siendete hata okay there sometimes no huko ni customers yako simu ila kuina holiday no wish customers yako happy holiday merry christmas na kula ndo amangi madho wasi ndi mana ngo to offer nenga customers yako to offer ikama na siende nesa customer no za kwa no maundo umilao no we ada siade ne sia customer okay there customer ni wamanie mundu yoto watyabaya ni rafiki wako bio kabisa na mwatumia ndo nesa kuhusu ni nze muno ikali wa manaka taka market ina competition muno manda market zinginza onesa ulike katika market sizwingi uile kemba competition ya eme baba tiso kongi ula meso kongi uile wiki okela wiki hapa ukiki ya onesa na uile at least ngwina dina nakana competition ndo competition ni tuma anituma mundu abinga biashara ndo wa area competition ni kuva ibeto kwa kila kingi sisi amuna ngango odo wesindo bala otoma ikwata kwa laisi epuka laini mwanza odo ya tino ndo wa ndo kebo to kwata kino direct kwa manufacturer pio to kwa with wate wala isangi lakini ndo wate wakuma kwa manufacturer ni supplier pemi du pemi ndo bingi ba broker ile tiba katikati kila broker yimga ite na wakagaba mtu mandukani woma katika kampuni na shilingi 50
na waoka kuubikia na shilingi 60 na mpaka uta shilingi 65 ndio within na kuna make profit lakini be mundu ngiba wawe na means cia wichao cia wikuthwa kwa manufacturer direct so we ita laisi with you at least beche ko utatondu batoneka with no koza sine bala batoneka bala bailite na kwa laisi ndu galanya sana customers ya ni muvya muno ndwa kuna naito ndo manna yundu biasala witu ndo twana kuendesha na ketha pe andu angimota kindu kiu at least ndo manna yu no tutopo twe no kana sindu cionthe yawe yo ndio cio kenge one kwacha ni muvya muno na asante na pe kindu we una wata yolwa undu twana relate na customers itu naona kindu kiu kina maana muno ko watu itikilia chuma chokite to watu nene undu twana kwikala namo ningenda wese ni matu yo munthi na one makoka na maicio kama ite andu mako ato yonthe makwe maite ni muvya muno na asante muno kwa mbacha studio ni isi ya mutongoi ni kwa tia mustaize ni wasoma muno na twende na soma imwe tumebiatala baande mpaka titia wabika kwa yake yango na asante ni muvya mundo museise kene kilungu chawe ne uya vamutongo TV ngwatani ya mukamba netwane naisia undo tona kudil na motometa competition kana usindani ndeni wa biasala wako kwenda ni kwa mwe chumwane chukite neto koma na tunena ni undo tona kwikala na makastoma maku nika na wewe sezi ya biasala wako ni waende na sanye ni tawa Steven Mwamane kwenda usese mwelu wa ilungu ila siati